tahun 80-an ika banjahe judulna Mabuk Tenggen. Tiga kabanjahe jelmaku tiga erbage-bage lit kapsadanake anak perana gawah-gawah iya kujah-kuje pakai topi London tubuh lada bas awakna mau minum separuh tenggen matana segarana minum sada gelas mabukna sada tumbah meper katani belas teridah rahasia. Oh mabuk tenggen nia, oh mabuk tenggen kena ulah kal si sereng banci ia merawa banci kita benih batang galuh kita idahna kenapa boy? Oh mabuk tenggen oh mabuk tenggen ya oh mabuk tenggen kabanjahe jelmaku tiga erbage-bage lit kapsadanake anak perana gawah-gawah iya kujah-kuje pakai topi London tubuh lada bas awakna mau minum separuh tenggen matana segarana minum sada gelas mabukna sada tumbah meper kata di belas teridah rahasia. Oh mabuk tenggen nia, oh mabuk tenggen kena ulah kal si sereng banci kita bahaya banci kita benih batang galuh kita idahna oh mabuk tenggen nia oh mabuk tenggen oh mabuk tenggen nia oh mabuk tenggen bocor belan